E kublaya pi waro ki pralog ki wasnyao suk wow up ye ki kubor hau new channel ki kubor ki wakwa open snyao chapi wa share ne bo ka sarkar ye iwi idur iwa de yo ki wow chon na kawi kedukan wa em hapo kawi ka shopping mall iwa yi wan ra ye iji wasnyao si kam icha thok wa icha to poisa na ki bank account yong pi hawa kam te yi ki ini idur Wei kamon yi icha to poisa na ka account yong i te ton up ye gani ka kubor hado wakut khnang wa yo tip i ye wasakhyat te chwa wo sdang e chiki kubor ladam pwe mu de phu ye subscribe your new channel snya ba ye subscribe we ngat how to bell wa em hai tu khnang wa yo pten cho cho phu yo yi ki kubor wa thame te ton sdang e chiki kubor ha iwi ne ijia wa khala iwada ji ha ka wi ka dukan wa em hapo ka wi ka shopping mall hei wada viral le iwi idur iwada bo ne share da ka sarkar iwa panyu ye ka cctv camera hajrong ka thau su poisa iwa panyu le ye ka pos swiping machine wa em hatre ka te ka camera ya ini idur da bo ne share da ka sarkar ha ka wi ka twitter account wa tip kam ka cyber dose we ya ini idur da chon ki na po ka wi ka dukan wa em hapo ka wi ka shopping mall ha delhi Hei wa nei liang ka sarkar da kan tu ko le yiki paj ba dei wa ong protect your pin to protect money ne yada ya u secret pin number yong phi khnang wa yo like kiwi utip nei bha wa em ka te ka camera hajrong ka te ka pos swiping machine kam te we daw ring ka wat hei por wa khnyon phi ya u secret pin number yong phi we kam te yi ka poisa phi u cha to na po ka account yong phi we nei liang ka sarkar da kan tu ko le ye I waro wo paj bha I ye ki camera wa em chajan hachwa u khnyon ne enter I ya u secret pin number ne otp number u yong I la ha ki atm machine ne pos swiping machine wa em hapo ki dukan shopping mall bank ne ha ki won ki thau khnang wa yo like I nei cha scam cha thok ne cha to